Siya kata, nata kataw, utu advisor joko government of Nagaland, kumbang nila ito api punya Ukraine siya. Ba mangi ginagawang nila sa asyat haka IB, haka intelligence bureau, baka draft ya kan dia takut bertemu bahkan don. Kami ke cintaran ke jongi. Who we are to speak on behalf of Naga. Hari ini sudah tu, ya kaya kita kaya mende jongkan Nagaland gisno, ya kan Tristan tuan. Last but not the least, bang ong ni pibne, ba ladangi ngila bang ong, baga jingdawa ban reinstate ya tak original schedule kalau observe, kumbang nak kamu burung iba ada nilai itu history, but what like kim day diju, even though it's not the same, hari kilong similar, ada itu history na dunia, lada kamlong hangi, kamlong hiru hangi. The problem ke jongi mentah kalau bumi. If we go for 321, ginom lasu pat pandawa ya kan, original para 12 jom situ. Nang apa kata kami, no boleh ni kilong yestrim ini ke abdul gitu kan. Tidak tak tahu kata kata ke jongi. Ada yang nanti lada bio hiya ke 321 ru karena mempower people senain. Lada kata preventive constitutional provision kadang hak paratul ru kalau kumjui the power to make law we still have to go to the state list of the 7th schedule. So ide ita ijing ya pair mo ngasau tu iba adan kajimut kajongi hane para laingut kajimut jong kajak ru kajongi para kalau bakumno ginlek siya kasokar India bagita di anjo kasokar India ke bakta yang ikinom perikam kata ka digijimut natay baadan ti agree bakata ka digijimut jongi bagi anjo kasokar India kinom perikam bagi how do we do it iting yung reinstate ya paratul mokibat yung wanra ya kan kanu tri ki bor piko akan dan apa ke jelam negara kanu tri ki bor piko kumpo kalau mentating ladan lupa arba adat hey don arli kadang state government bagai diskonsil nalor kata kita saji sokoline kian juga diskonsil kilabade melalui kitun ko kian juga sokar lah kumlo yom kian juga diskonsil kilabade melalui kitun ko kalau sokar kian juga sokar that is exactly is the point bang ong ban namar kadang kapara 12AA bakimla abanian nata kadau another one thing that IAP is another one thing apa kekon asik di bawah. Another one thing yang berkaitan IAP government. Bali the case of Yukubang was the state of Tripura. Apa yang balik ke insert ke para tuan hak asik di. Hari ini kita jalan balik negara Iran. That exactly is the point. Namar Bangimdan ketua original mentah kayak tempu abor apa yang kestil. So people abang bakastil mentah kan make law on culture ini. Why not? Why not? Why not? Kalau nak seven schedule. Why not? Pipi kuat atau subuh mentah mo. Are we still on the Assam or are we? No, we are in Malaysia. Exactly the point. Nak tak tahu ngi kuat ya tadi. Boleh pi. Kumbang orang pi lah pentek hasam. Diskonsil hasam. Kita lagi jom diskonsil list kita ki ya kepala insuran hak para 3, hak para 6, hak para 8, hak para 10. Kita lah kejom kapor pentek Mizoram kumbang orang pi ini kipor joka state government kim terikam hak Mizoram diskonsil. Now boleh there is segregation of power. Ladan lupa ke segregation. Kiniru ikwa hameklia bakandan ke proper segregation of power between the state government and the 6th schedule. Nata kadau we need to
revisit an-amen ya kaparatur Robot kita seperti dalam diri dia atau ai ba ada in juba kita. Minta firma ban generalize tentang penau Modertor kalong ba ban request ni bahag por pakren ba aden ni kilam disto por pakren ba aden lu kilam disto ibaden ba aden dan syukun ke por pensai kailat bangin pendem mahiru pikiran anda ladang ingin soya hap ya kaji terang cobi dan ni kelam tawat ke kata itu poin ini keren orang karena maka hapeng ba nakso rorong dan le rorong ngasu botang ini jadi botang ini toh